ngasi numida wairam phongkiba tongan manipuri sifongsingdi amasum thokiba thawdo wathoksingi maru oibi I pausing khonga saraga manipur top channel gi maikedi myamna thamjagi ahanbada South Asia gi ahanboina manipura I drone launch tawkhre amasum leba asigi oina puwari oihoragani Union Minister South East Asia gi ahanboina ICMR gi drone based vaccine delivery model gi I drone ngasi video conference ki kuthang the Health and Family Welfare gi Union Minister Mansukh Mandaviana Manipur launch tawkibaga loinana Manipur gi Bishnupur District Hospital dagi PHC Karang Phawba drone sizinaduna vaccine pikre masina South Asia da ahan boire District Administration Bishnupur amade District Health Society Manipur sinduna lakoi part parking da pangthukiba launch tawbigi thauram aduga mari lainana State Mission Director T Syamjain hai Manipur yoina Bishnupur Imphal West Susampur amadi Tamenglong district sing asida study tawnabagi damak khangale ICMR na drone sizinaduna vaccine pinabagi thaurang asi tampaktagi singilamda amadi tampaktagi ithat sing hairiba mawong asidani Bishnupur amadi Karang ithat asi lambi da satlabadi kilometer 15 rom sangi loinana pung amarom sangi adubo drone gi matengna minute 13 ta vaccine puba drone adu mafam aduda thunglaga doribani asumna atopa district sing asida su tawgani haina su phongdokhi Manipur singi lamna ayamba oibana covid ka mari lainaba vaccine sing yohonana bo honabada thengnaba kudong sadabadu yenglaga ICMR na Manipur ahan boina drone study asi Taubani hainasu ICMR gi makedi gi phongdokhi ngasigi launch tawbagi thawramaduda MLA sing amadi ICMR gi official sing su sarukyaki ICMR gi I drone hawdokpaga mari lainana Health and Family Welfare gi Union Minister Mansukh Mandaviana phongdokhibada paikhaliba khongthang asina miyoibagi punsi kannaba vaccine sing leba asigi mafam sinma thungna phanganba ngamlagani Prime Minister Narendra Modi gi lusingba ama oibigi asan bami yenga loinana paikhaliba sakwa thawang kyan leba asigi phibam phagalakli loinana puari oherogadaba numit asina miyoibana hingbada technology na piriba kanaba sing adu ule drone sing asi sizinaduna sangbada khudong saroidaba mafam singda life saving medicine sing yen thokwa amadi blood sample sing khonggatkani haina supau sina supali atopa pawamana Congress ki Jairam Ramesh na robot ki outfit puthokpa ningombam prem unakre sizinadra khondolaba electronic ki polam sing sizinaduna Iron Man ki outfit ka manana robot ki outfit putholiba hairok tagi ningombam prem ki video social media da urubadagi apian ma pokladuna miyoi kyana makpu thagalakraba matu ngasi All India Congress Committee AICC Manipur Observer Jairam Ramesh na lusingba mihut kangbu amana prem gi yumna satuna makpu unabaga loinana pokning thawalkre haina spau snapali atopper report amana mo Vice President Silong da thungkre hayeng Imphal da laklagani awang nongpoka leibak ki mafam ataiga samjinanaba direct flight masing hengat hanba mathoktai Venkaiah Naidu India ki Vice President M Venkaiah Naidu ngasi Meghalaya ki Silong da thungkhibaga loinana Meghalaya laingakna okre Silong gi tungda Vice President hayeng Imphal da lakna sem sakre India ki Vice President M Venkaiah Naidu na ngasi awang nongpoki lamdam gi lamkoi masing mapung fana loksinanaba polam sing puthok pusin tawbada lainaba service delivery fokat hananaba amade lamdam sigi mapung fawa sakot lamjelda thaudang lawnanaba hena phaba lambi thong leibigi tangai phadaba wafam phongdokre hiramsigi matangda naiduna tongan ba project singidama kendrana thadakiba funding aron athupleitana amadi mawong sumnu sijinaduna awang nongpok state singda Paikhaliba soko thorangi thawong sing thuna paikhananaba wafam thamkhi karigumba mafam sida leiriba project punamak panthaba amadi thaidok patawdana khonglei thuna paikhalabadi awang nongpok state singda leibak sigi sakhotpagi engine oiba ngambagi mateng lei haina naiduna phongdokhi leiba asina sakhotpa haibasi awang nongpok sakhotana mapung phab oide haina sumangna makhatana phongdokhi hairi
मखा चथरक्पोइना अतोप्पा पाव अमना एमडी अब्दुल वहीद की मिसी मिफम पांथोक्तुना वरेपसिंग लौख्रे जेसी गा सीएम गो उनख्रे मियात्पसिंग फागने हाबिगी थाजब पिरकपदगी असिबा हक्सांग लौबद यानख्रे हाइबा पावमसु फोंगली ममांग था सेप्टेम्बर की सचत कुनगनी पानगी युमदगी थोखिबदगी था असिमकी सचत कुंथ्रागी अयुक्ता यामना सिंगननिंगाय ओइबा मोंगदा थौबाल तुरेलगी थौबाल सबनतोंगबा मपादा असिबा हक्सांग ओइना फंखिबा यरिपोक तुलिहल मयाय लेकाय हैरोंग रोडतगी एमडी अब्दुल वहीद इलिस अटेन से कुनगुमदु अपोकपा अब्दुल गफर मिसिगी मतांगना मियामगी ओइबा मिफम पांथोक्तुना तोंगा तोंगानबा वरेप कया लौख्रे हारि मिफम अदुना लौकिबा वरेपसिंग अदुदी मिहात्पा सबसाना मियाम खंगना सैराक पीद्रिबा फावबा असिबा हक्सांग लौदबा मिहात्पसिंग कैपिटल पनिशमेंट नत्रगना मपुनसि सुपा जेल थमगदबने मथौ मसखंगदबा आंध्र पुलिस की ओसी अथुबा मतमदा ट्रांसफर तौगदबने वाफमसिंग असि थबक्तो ओंथोक्त्रिबा फावबा असिबा हक्सांग लौदबा हाबिसिनी डिमांड सिंग असि थबक्तो ओंथोक्त्रबदी जेसिना मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिनबगा लोइनना अकनबा खोंथांग लखोनबा सेम साबा लोइरे मसिदा मणिपुर की मियामना सौगतपिननबसु अपील तौरखली खन्ना नैनबदुदा तोंगान तोंगानबा मसक नायबा मियोय क्यासु सरुक याखे मेसी असिगी मतांगना सेमखिबा जेसिना ngasi नुमिदांग सीएम बेरेन उनखिबगा लोइनना सीएम गी मेकेडिगी मियात्पसिंग अथुबा मतमदा फारगा सैराक पिगनी हाबिगी थाजबा पिरकपदगी जेसिना असिबा हक्सांग लौरगनी हाइरि तेंतंगना अतोपा पाउसी अमदना असुमना हेडलाइन्स पिरि अतेन मिहात सेनबसिंग सैराक पियु जेसी अमदी सीएम गा यासिनखरे असिबा हक्सांग ngasi नुमिदांग पुंग 8:45 दा पोलोइगनी हाइबसिनी लुशिलकपोना तोपा कंटेन अमना कोविड-19 की एक्स ग्रेसिया पीबीगी पॉलिसी एसीना अयाबा पीख्रे हाइबा पावमुसु फोंगली कोविड-19 मरम ओइदुना लैखिद्रबसिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लिसिंग यांखै एक्स ग्रेसिया पीनबा पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर सामदी एएस बोपाना की बेंच ना अयाबा पीख्रे हाइरि एक्स ग्रेसिया की सेंफम अदु एप्लीकेशन पिसिलकपा नुमित 30 फावबगी मनुंगदा फंगनगदबनि सुहारि लैखिद्रब मियोय युमद नत्रगना हॉस्पिटल लैखिदब तारबदि इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना मियोय कोविड-19 मरम ओइदुना लैखिदबनि हाबिगी मतिक चाब मरम मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगदा पीरबदि लैखिद्रब मियोय कोविड-19 मरम ओइरगा लैखिदबनि हाइना लौगनी मियोय दुगी डेथ सर्टिफिकेट कोविड मरम ओइदुना लैखिदबनि हाइबा उत्रबसु सेनफम सिंग अदु फंगनबदा नथैब यारोय हाइना कोर्ट की सिरोल अदुना सोहाइरि लोइनना डेथ सर्टिफिकेट का मरी लेना कंप्लेन तौनिंग इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना कमिटी दा कंप्लेन तौब यागनी कमिटी अदुना मेडिकल रिकॉर्ड्सिंग एग्जामिन तौदुना थिजिलब मतुंगदा कंपेंसेशन पीनब ऑर्डर थोप यागनी मसिदा मथौ तारबदि मरी लेनब हॉस्पिटल अदुदगी रिकॉर्ड्सिंग लौब यागनी हाइरि लोइनना मरी लेनब अथॉरिटी सिंगना बेनिफिशियरी सिंगी मिंग सिंग अदु प्रिंट मीडिया दा फोंदोकनब कोना खंगनखि अमरोमदा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर MOHFW अमदी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ACMR ना पुनः सेमखिबा गाइडलाइंस की मतुंग इना RT-PCR मोलिकुलर टेस्ट रैपिड एंटीजन टेस्ट तौब नत्रगना अना लयेंग संगमदा मिंग संदुना लयेंग लमलब मतुंगदा लैखिदबा मियोय अदुबु कोविड ना लैखिदबनि हाइना लौगनी हाइरि हेनसु पाउसनसु मखाताना फोंदोरक्ली